Neva yatangiye gusakuza ko ngo u Rwanda rushaka kumutera runyuze muri M23 ngo Uvira. Yatangiye kubisakuza ryari? Yatangiye kubisakuza ikimara gufata umujyi wa Goma na Bukavu, ariko mbere yaho yabaga yikomanga mu gatuza, sibyo? So M23 no twigwana na gahunda bafite yo gutera Burundi, bo bafite gahunda yo kurwana urugamba rwo kwibohora. Aba bantu babakoze ikosa se ni kimwe. Iyo umuntu aguheneye we ntumuhenere agira ngo hari wowe nta ya myanya yo kumubiri ugira. Nanze kubivuga mu magambo yayo. Erega gaso burangiye sinye nca ku ruhande, hari abantu nabonye bigengesera cyane ngo no ariko noneho twabonye ibintu biri gukorerwa i Burundi. Reka nze nguhe urugero. U Rwanda rwo rwakwemera ko ku nshuro ya gatatu ibitero byongera guturuka i Burundi bigabwa ku butaka bw'u Rwanda? Rwabyemera? Kubera iki mvuze inshuro ya gatatu rero? Inshuro ya mbere ni muri 2019 za CNL DFRN zari ziri muri MRCD ubumwe yaba process bagenana kugendera twagira mu. Wanabonye ko ariko mu Burundi mu Burundi abatavuga rumwe na Kisekedi bo mu madini no mu mashyaka bageze Bujumbura, biteganyijwe ko baza kwakirwa na President Evariste Ndayishimiye. Kubera iki Burundi rero na President Neva n'aba badede badakwiriye kubarizwa mu buhuzu bwari bwo bwose mu kibazo cya Kongo? Nuko bafashe uruhande Rwanda, bafashe uruhande rwa President Kisekedi na Jean-Marc Kabunda bamubwira arabyumva, kuko ibyo bamubwira nta bindi ni amakosa ya Kisekedi. Neva urumva ari bubyemere, yumva amakosa ya Kisekedi, kandi Kisekedi wumva amuha miliyoni 20 z'amadolari, akaba yaranamuhaye n'ibinombe byo muri Kongo byo gucukura. Kubwizo mpamvu yaba barwanya Kisekedi b'abanyapolitiki, Neva agomba kubogamira ku ruhande rwa Kisekedi kuko niwe shebuja ubu ngubu, sibyo? Niyo byagera kuri twirwana none mu 23 Neva arajya ku ruhande rwa Kisekedi kuko ibyo Neva akora muri Kongo turabizi. Ariko se ni gute ubundi wajya gukora nk'umuhuza kandi nawe ubwawe uri pati y'icyo kibazo? Kuba bagiyeyo rero hari amaramuko bashobora kuba bizeyeyo. Yego, nje niko nabyita, kuko igisubizo cyo ku bibazo byabo bafite na Kisekedi ntago bagikura Bujumbura, ahubwo hari akandi kantu k'inyungu bashobora kuba babonye Bujumbura President Kisekedi yabategeyeyo. Nje niko ndi kubivuga. Mbese uko igisirikare gikora ati nimbita umunyamurenge abona umusirikare murundi ati inka yanjye, kandi umunyamurenge ni umunyeko. No, umunyamurenge asigaye abona umusirikare w'u Burundi agahita avuga ati inka yanjye, akibona umusirikare w'u Burundi umunyamurenge ahita avuga ati inka yanjye ibigendeyemo, inzu yanjye igiye gusenyuka, amadrone araturasa, ubu sinzongera no kubona uko njya guhaha, inzira bagiye kuzifunga. Uwo ni umurundi kandi wavuze ko ngarinda umutekano w'abanyamurenge. Ibi kandi tukabigarukaho, b'abanyamurenge bagiye Kampani ya Enoch Real Estate ibazana ibibanza mu bice bitandukanye bya Bugesera, harimo mu mujyi, ku mazi no mu masantre. Wowe duhamagara wihitiremo ikijyanye n'ubushobozi bwawe, guhera kuri 3,500,000 kuzamura urabona ikibanza cyiza kandi witiyemo. Uhita ukorerwa mutation ako kanya kuko ibyangombwa byose birahari. By'akarusho kandi site zacu tuzikata mu bice birimo ibikorwa remezo, nta kibazo na kimwe uzagira kuko Enoch Real Estate yaje ari igisubizo ku bashaka gutura cyangwa kubaka hazabyara ifaranga ritubutse mu minsi iri imbere. Duhamagare kuri iyi nimero iri munsi wihitiremo ikibanza kikubereye. Karibu Enoch Real Estate, gutuza heza. Ubu twamaze kubibona twese, kubera guhenda kwa mazutu na essence ntabwo tuzatungurwa no kubona mu minsi mike igiye kuza mu mihanda hazaba hasigayemo imodoka nke cyane za Kia, Hyundai, hybride z'amoko atandukanye n'izindi nke cyane. Izi zizasigara mu mihanda ni iz'abamenye Auto Korea Maintenance Limited, ikigo cy'inzobere mu gusuzuma no kwita kuri systeme zigize imodoka, ku buryo litiro 8 za mazutu wazikoresha mu birometero 100, naho litiro 7 za essence zikora mu birometero 100 cyangwa se hejuru yabyo. Auto Korea Maintenance Limited ni abahanga bagufasha mu gihe ufite imodoka y'amashanyarazi, bazobereye cyane kandi mu gusubiza ku murongo imodoka zose zakoze impanuka, kandi bakikurikiranira ibijyanye na assurance. Wowe uzaba gusubiza imodoka yawe imeze nk'ari nshya, bayisubiza agaciro kayo yahoranye, zaba za Kia, Hyundai, full electric na hybride. Abagira ibibazo ku mihanda imodoka ikaba yakuzimiraho, bagukorera dépannage ku buryo imodoka yawe bayikurikirana mu gihe gito. Abafite imodoka zikoresha mazutu muri Auto Korea Maintenance Limited bazikorera maintenance bakoresheje imashini zabugenewe, batiriwe bafungura imodoka, ubundi imodoka igatangira kunywa bike cyane. Ibi igiciro kibikomoka kuri petrol kirabidutegeka twese. Ni n'abahanga cyane mu gusuzuma no gukora neza imodoka z'amashanyarazi. Abarimo kuzigura ntimugire impungenge, ni mubagane ku mashami yabo igikondo mu mujyi wa Kigali n'inyamata mu Bugesera. Bahamagare cyangwa bandikire kuri 07 86 20 60 54. Auto Korea Maintenance Limited
niyo makiriro imodoka zacu zisigaranye. Batinyaga ko M23 yagera hafi imipaka y'iwabo babonera hageze, batangira gusakuza. Neva yatangiye gusakuza ko ngo u Rwanda rushaka kumutera runyuze muri M23 ngo Uvira. Yatangiye kubisakuza ryari? Yatangiye kubisakuza ikimara gufata umujyi wa Goma na Bukavu, ariko mbere yaho yabaga yikomanga mu gatuza, sibyo? So M23 no twigwanaho na gahunda bafite yo gutera Burundi, bo bafite gahunda yo kurwana urugamba rwo kwibohora, ariko Burundi nibukomeza gukora amakosa amwe namwe twakomeje kugenda twerekana, bugakomeza gutsimbarara, nta kabuza rwose no guterwa bwaterwa da. None se wowe niba uze guhungabanya umutekano w'abandi, uze kubuza abantu kurwanira uburenganzira bwabo mu gihugu cyabo, sibyo? Wohereza ingabo zifashe ingabo za FARDC zifatanyije na FDLR ngo murwanye abanyekongo barwanira uburenganzira bwabo. Uwo munyekongo mu gihe abona ko umubangamiye mu bwo buryo, nawe yareba akavuga ati ariko burya hari abarundi nabo bafite intumbero yo gukura ubutegetsi bw'u Burundi. Niba abarundi bohereza ingabo kugira zize zitubuze kugera ku burenganzira bwacu, nako twakorana n'abafite gahunda yo gutera i Burundi. Nase abo bantu babakoze ikosa se ni kimwe. Iyo umuntu aguheneye we ntumuhenere agira ngo hari wowe nta ya myanya yo kumubiri ugira. Nanze kubivuga mu magambo yayo. Erega gaso burangiye sinyaca ku ruhande, hari abantu nabonye bigengesera cyane ngo no ngo Burundi ntibwaterwa, ngo ni igihugu gifite ubutaka bwigenga, ariko nibyo Burundi bufite igihugu kandi koko ni igihugu cyigenga, nta wapfa kugitera gutya gusa, ariko ku mpamvu z'umutekano w'abandi waterwa rwose. Reka ze nkwereka impamvu. None se niba Burundi sinabikubwiye bujya gukorana za FDLR muri Kongo kugira barwanye twirwaneho na M23, ubwo twirwaneho na M ntibabangamiwe? Barabangamirwa nande? N'abarundi, kandi abarundi icyo gihugu si icyabo. Tukabona abarundi bakoresha ubutaka bw'u Burundi, drone zigaturuka i Burundi, bagashinga intwari i Burundi, bakarasa kwabo barwanyi b'abanyekongo batari n'abarundi. None se abo bantu bagusubije bagakorana n'abandi barundi nabo bakagutera, wavuga ngo barampemukiye? Baraguhemukiye gute kandi ari babanje kubahemukira? Noneho tuvuge nk'ubu ngo nanze gushiramo kese y'u Rwanda kugira bidakurura polemique, ariko noneho twabonye ibintu biri gukorerwa i Burundi. Reka nze nguhe urugero. U Rwanda rwo rwakwemera ko ku nshuro ya gatatu ibitero byongera guturuka i Burundi bigabwa ku butaka bw'u Rwanda? Rwabyemera? Kubera iki mvuze inshuro ya gatatu rero? Inshuro ya mbere ni muri 2019 za CNL DFRN zari ziri muri MRCD ubumwe yaba Paul Rusesabagina na nyakwigendera Twagiramungu, bari bakurindira umuvugizi wabo yari Kalisi Sankara, ubu nawe yisanze mu Rwanda atazi uko hageze. Rusesabagina nawe yari yarisanze mu Rwanda, Amerika iramuvuganira. Ariko abo bantu bateraga u Rwanda za Nyabimata muri biriya bice bikikije ishyamba rya Nyungwe baturutse ku butaka bw'u Burundi. Si inshuro ya mbere, u Rwanda rwarabihoreye. Ubwa kabiri nabwo barabikora, u Rwanda rurabihorera. Ubu u Rwanda bibwira ko rwakwemera ku nshuro ya gatatu? Uburo turi kubona abarundi bari gukorana na za P5 na za FDL, bari kuzitoreza ku butaka bw'u Burundi, bakazegereza hafi imipaka y'u Rwanda, ngo barashaka kuzifasha zitera u Rwanda. U Rwanda wumva ko rwo rwabyihanganira ku nshuro ya gatatu se? Wowe uzajya uhora ushaka guhungabanya umutekano w'abantu, wumve ko wowe utahungabanwa. Ubwizo mpamvu rero u Burundi nibukomeza gukora amakosa nk'aya yo kwivanga mu ntambara z'aka karere no gukorana n'imitwe ishaka guhungabanya ibindi bihugu, intambara izabageraho rwose. Kuko nushaka amahoro ategura iki? Intambara. Urakoze cyane. Nanasoza nsoreza kuri iyi ngingo. Wanabonye ko ariko mu Burundi abatavuga rumwe na Kisekedi bo mu madini no mu mashyaka bageze Bujumbura, biteganyijwe ko baza kwakirwa na Perezida Evariste Ndayishimiye. Aribyo benshi bagarutseho rero bati none se niba batavuga rumwe na Kisekedi, Ndayishimiye akaba avuga rumwe na Kisekedi, uyu munsi bahuje navuga ideology, ati aha haraza kubamarira iki? Ati uyu si byaba ari umutego bitayemo cyose intambwe 18 bayobye. Ubundi nje reka nkubwira uburyo bari abagabo nabo bayobye, niba atari izindi kata za politike ziba zikimwe. U Burundi na Perezida Neva na CNDD-FDD ntago bari mu mwanya mwiza wo gukora nk'ubuhuza mu kibazo cya Kongo. Neva ntago CNDD-FDD, ntago Perezida w'u Burundi ndetse n'igihugu cy'u Burundi muri rusange bari mu mwanya mwiza ukwiye wo gukora nk'abahuza mu kibazo icyo ari cyo cyose cya Kongo. Kubera cy'u Burundi rero na Perezida Neva n'aba badede badakwiriye kubarizwa mu buhuza ubwo ari bwo bwose mu kibazo cya Kongo, nuko bafashe uruhande
bafashe uruhande Rwanda, bafashe uruhande rwa Perezida Kisekedi. Yego, rwa Kinshasa. None nitubona Perezida Kisekedi cyangwa Kinshasa afitanye ibibazo nande, abambere afitanye ibibazo na Alliance Fleuve Congo na Twirwaneho. Kandi agira nkubwire ko ibiganiro ibyo ari byo byose byaba muri Congo udashizemo Twirwaneho na 23 nta musaruro byatanga. Yego. Icyo si cyambere. Noneho ku rundi ruhande ntuze kumbwira ngo Neva yajya ku ruhande rw'abarwanya ubutegetsi bari abantu bo muri opposition nkaba Martin Fayulu ba Derisse Sanga baja Marc Kabunda n'abandi nkaba Moise Katumbi cyangwa ba Kabila. Neva ntiyajya ku ruhande rwabo, nta nubwo yakumva ibyo bamusaba. Kubera iki? Arajya ku ruhande rwa sebuja. Rega Kisekedi ubu ni nk'ari sebuja wa Neva. Abantu kandi babona babihakanye ngo ni gute perezida w'ikindi gihugu ashobora kuba sebuja w'ikindi gihugu? Hari igihe bibaho da. None se reka nze nkubaze Gasa. Si twabonye ko Uburundi bwari bufite ikibazo cy'ubukene n'ubukungu, ariko ubu ngubu bari guhumekamo gake kubera Kongo. Bacukura n'amabuye y'agaciro Kisekedi yari yabahaye, ariko hari n'amafaranga menshi Kisekedi abaha. None se niba Kisekedi aha Neva miliyoni 20 z'amadolari akaba yaramuhaye rugari ngo jya gucukura amabuye y'agaciro, urumva Neva arajya ku ruhande arumva ibyo Martin Fayulu na Derisse Sanga na Moise Katumbi na Jean-Marc Kabunda bamubwira? Arabyumva kuko ibyo bamubwira nta bindi ni amakosa ya Kisekedi. Neva surumva ari bubyemere, yumva amakosa ya Kisekedi, kandi Kisekedi wumva amuha miliyoni 20 z'amadolari akaba yaranamuhaye n'ibinombe byo muri Kongo byo gucukura. Ntago bishoboka. Neva akamuherereza izo ngabo. Ahubwo nanjye nicyo ndi kwibaza umusaruro uzavamo usaba uwuhe? Hariya rero nta musaruro kuko Neva na CNDD n'u Burundi ntago bari mu mwanya mwiza wo kujya mu makimbirane cyangwa se kuba nk'umuhuza muri iki kibazo, kuko bafashe uruhande. Kubw'izo mpamvu yaba abarwanya Kisekedi b'abanyapolitiki, Neva agomba kubogamira ku ruhande rwa Kisekedi kuko niwe shebuja ubu ngubu. Sibyo? Niyo byagera kuri Twirwaneho na 23 Neva arajya ku ruhande rwa Kisekedi. Kuko ibyo Neva akora muri Kongo turabizi, ariko se ni gute ubundi wajya gukora nk'umuhuza kandi nawe ubwawe uri pati y'icyo kibazo? Uburundi ubwabo ni bamwe mu bagize ikibazo kiri muri Kongo, cyangwa se ni bamwe mu bateza ikibazo cyo muri Kongo, kuko Uburundi bwatumye ino ntambara irushaho gukomera no gutuma itarangira. Ni inama bagira Kisekedi. None se Burundi niba bwarohereje izo ngabo bukaba buri kurwana muri iyo ntambara, burajya gukora nk'umuhuza gute? Wowe uri mu makimbirane ugiye no kujya mu mwanya ngo guhosha ayo makimbirane? Umuntu hose amakimbirane ni umuntu udafite aho abogamiye, ni umuntu udafite uruhande. Neva rero ku kibazo cya Kongo afite aho abogamiye kuri Kisekedi. Ibi biganiro byo ku rwego rw'igihugu bikavugwa ko bikavuga ko Perezida Neva nawe agiye kubiganiraho nabo bari abagabo. Kandi ibiganiro byo ku rwego rw'igihugu ntago bizatanga umusaruro Alliance Fleuve Congo itarimo. None se Neva aratanga izihe mpamvu cyangwa se arakora nk'umuhuza gute? Umuntu ubogama ntagakora nk'umuhuza. Kandi Neva iki kibazo yakinjiyemo yohereza ingabo na politike na diplomasi byose biri ku ruhande rwa Kisekedi. None se Neva araza kumva abarwanya Kisekedi gute? Neva rero ntago yakora nk'umuhuza bajye gushakira ahandi. No guta umwanya w'ubusa. Yego. Bo kujyayo se si bya bindi bavugaga bati ibi no kwita ati najya mbona ibitekerezo byabo naravuga bati ibi ngibi ndayishimiye, ashaka kuba bataye mu mutego mwebwe mutazi atariko azi ibyo arimo gukora. Ndayishimiye buri hari ikintu utabizi tazi. Bari abagabo nabo barabizi bya ndayishimiye. Ahubwo buri hari umutego Kisekedi cyangwa se hari plan Kisekedi yapanze na Perezida Neva. Ati bano bantu wowe uri umuntu wanjye ndi kubona batanyoroheye ku kigereranye n'umugambi wanjye wo guhindura itegeko nshinga no kuzakomeza kuyobora Kongo, kandi uri umuntu wanjye Neva. Wewe bahamagare ubamanipire mw'ubu buryo, ahubwo nibigutangaza bagiye no guhabwa ruswa hari i Burundi. Kandi iyo ruswa ari Kisekedi wayihaye Neva kugira ngo yibahe. Nujya kubona ubone Martin Fayulu na Derisse Sanga na Jean-Marc Kabunda ibyo kurwanya umushinga wo guhindura itegeko nshinga babivuyemo. Kuko abanyekongo ndabazi bari abanyapolitiki bakunda amafaranga cyane. Ashobora guhindura ibitekerezo bye kubera amafaranga. Ndi kubona ko ahubwo ari Kisekedi wapanze na Neva, ubwo ni imyumvire yanjye, abandi bafite uko babyumva. Ati mpamagarira bano bantu bamereye nabi, noneho turebe ko twashiramo inyoroso nawe ubaha inama. Ariko harimo na ruswa hari yanjye niko ndi kubibona. Kuko nakubwiye ko Neva ntago ari mu mwanya mwiza wo gukora nk'umuhuza. Ndetse na ba Martin Fayulu na ba Derisse Sanga na ba Moise Katumbi barabizi neza ko Neva atari mu mwanya wo gukora nk'umuhuza kuri iki kibazo. Ikibazo cyananiye cyane, ibibazo byagiye binanira Angola, bikananira Kenya, bikananira Abanyamerika.
bikananira za kiliziya gatolika cyane cyane ku biganiro by'ubuhuza. Ni Neva ugiye kubikemura. Hariya Kisekedi hari icyo yapanze na Neva ati bazana bamanipire mw'ubu buryo, nibinabaha ngombwa icyo bashaka kigendanye na finance tukibahe, ariko nibigaragare ko ari nge Kisekedi ubikoze bice kuri mushuti wanjye Neva. Nta kindi mbona ni ruswa bagiye kurya urujumbura, sibyo? Barabizi neza ko Neva atari mu mwanya mwiza rero. Ariko ibyo ntago bizabuza twirwaneho nawe mu 23 na Alliance Fleuve Congo gukomeza imishinga yabo, kuko nk'ubare Alliance Fleuve Congo ntago ishobora kujya mu buhuzu bwo aribwo bwose buri mu Burundi, sibyo? Kuko izi ko Burundi bwafashe uruhande rwa Kinshasa, Burundi bwohereje ingabo zo kubarwanya. Ariko Martin Fayulu, Deri Sesanga, Jean-Marc Kabunda nabo barabizi ko Burundi butari mu mwanya mwiza gukora nk'ubuhuza ku biganiro byo ku rwego rw'igihugu cyangwa se zira affaire zo guhindura itegeko nshinga. Kuba bagiyeyo rero hari amaramuko bashobora kuba bizeyeyo. Yego. Nje niko nabyita, kuko igisubizo cyo ku bibazo byabo bafitanye na Kisekedi ntago bagikura Bujumbura, ahubwo hari akandi kantu k'inyungu bashobora kuba babonye Bujumbura Perezida Kisekedi yabategeyeyo. Nje niko ndi kubibona. Kisekedi yabategeyeyo? Yes. Akoresheje no mugabo Ndayishimiye. Yes. Nanjye ndi kubibona nkawe, kuko nangira ngo hari umutego Kisekedi yategeye abarwanya ubutegetsi bwe, abo bategera i Bujumbura. Yego. Tuzabibona mu minsi iri imbere. Yes, kuko muri Kongo yabonye bidakunda. Ariko tunasoza wabonye ko AU nayo yemeje ko RDF igomba gukomeza guhabwa inkunga muri Mozambique. Nabanye benshi bavuga baterega ibi ngibi. Iyo yibesha sikabyihorera. Ukareba ko u Rwanda rwo rwari guhomba. Ati nabo barabizi. None se company ya reka nze nkubaze, company ya Total ni y'Abanyarwanda, ni y'u Rwanda? Oya. Ni y'abande se? Ni y'Abafaransa? Si y'Abafaransa se? Hari n'andi makampani y'Abanyaburayi menshi acukura gaze hariya muri Cabo Delgado. Yego. Ariko aya makampani ya Total nayo yandi ntago ari y'u Rwanda. Aya makampani yari yaragiranye kontra na Mozambique, ariko aza guhura n'ibihombo kuko iriya mitwe y'ibyihebe yaragifata biriya bice bya Cabo Delgado, bituma aya makampani arimo na Total ahagarika ibikorwa, kandi nyamara yari yaragiranye kontra na Mozambique. Urumva atarari guhomba cyane. RDF n'ingabo z'u Rwanda nizo zirukanye ibyo byihebe mu gihe byagaragara ko ingabo za SADC byanze. Ingabo za SADC ziri muri za Afrika y'Epfo n'izindi byari byaranze gukura biriya byihebe hari. Ingabo za Mozambique zo byari byaranze, abacancuro byaranze. RDF igiye mu mezi 3 itikora umuti. Abanyamozambique babyungukiyemo kuko guverinoma ya Mozambique yahise ubugenzuzi muri icyo gice cy'ingenzi cyane kinakungahaye. Ariko n'abaturage b'Abanyamozambique basubira mu byabo. Urumva inyungu ya mbere nuko abaturage b'Abanyamozambique na guverinoma ya Mozambique ingabo z'u Rwanda zabafashije gusubirana biriya bice no kubiha umutekano. Ariko abo Banyaburayi nabo babyungukiyemo kuko ya makampani yabo ya Total yongeye kujya gucukura gaze, kandi barayikeneye gaze kuko twabonye ko hari ibibazo bya gaze ku isi nk'iy'Abarusiya yagiye igira ibibazo. Abanyaburayi biraba affecting. Hari n'izi ntambara turi kubona muri Moyen-Orient hariya muri Iran n'ahandi, n'Abanyaburayi byaraba affecting. Abanyaburayi bari gushaka handi bakura source rero ya gaze. Na hariya rero barahakeneye. None se urumva RDF ivuye Cabo Delgado hajya n'u Rwanda rwahomba? Nabibonye kabisa. Nayo makampani yabo ya Total n'abo Banyamozambique bahomba, sibyo? Ni nayo mpamvu bareje bakavuga ati nyamara dushobora kuba uri nka n'umurizo wayo. RDF twebwe ibintu yatweretse hariya ibintu RDF yatweretse hariya bigatuma amakampani yacu yongera kujya gusubira gucukura, kandi byari byaranze, bigatuma ubutegetsi bwa Maputo bwongera kugira ubugenzuzi muri Cabo Delgado. Ntacyo tutari twarakoze byaranze. Nitwibeshya RDF nitutayihaye amafaranga, ni ukuvuga ngo nayo ntago irafata ingabo z'u Rwanda ngo zijye gucunga umutekano w'Abanyakabo Delgado n'inyungu z'Abanyaburayi. U Rwanda ari narwo rwishakamo amafaranga. Abo bafite izo nyungu aho ngaho, abo Banyamozambique n'abo Banyaburayi nibo bagomba gushaka ayo mafaranga. RDF ikabafasha kubaha umutekano kuko u Rwanda n'ubundi nta hantu rutajya gufasha umutekano. Central Africa u Rwanda rwarabafashije. Ziriya nyeshyamba haburaga amasegonda make ngo zikureho ubutegetsi bwa Touadera, ndetse ziburizemo n'amatora yarari gutegurwa, zite zinafata umurwa mukuru Bangi bari bageze mu marembo. Iyo bitaba RDF ntago byari gukunda, kubera RDF aho naho u Rwanda rwagiye kubafasha. Muri Sudani RDF u Rwanda rujya gufasha, muri za Haiti n'ahandi henshi, sibyo? Na hariya rero nuko u Rwanda rwagiye, niko RDF yagiye kugira ije gufasha Abanyamozambique biriya byihebe bive hariya. Nicyo nagiye mbona. Ariko Abanyaburayi bahita babyungukiramo nabo.
ngaba bazibesere icyo nagiye mbona abantu bati ubundi ndayishimiye na Kisekedi ati ibingibi byagakwiye kuba isomo niba umunyamurenge abonye umusirikare w'umurundi akumva ko abaye safe ati iki cyonyine ubwacyo cyagatumye RDF yubaho. Ubu rero umusirikare w'umunyamurenge yabonye umurundi ahita yumva ko abaye unsafe nta mahoro. Umuturage w'umurundi nako waruvuze umuturage w'umunyamurenge no kuvuga uyu munsi abaturage ba Mozambique iyo abonye umusirikare wa RDF yumva ari safe atari ibingibi binagiye mbona ibitekerezo ati mwakabirebye mbese uko igisirikare gikora ati nimbita umunyamurenge abona umusirikare w'umurundi ati inka yanjye kandi umunyamurenge n'umunyeko no umunyamurenge asigaye abona umusirikare w'uburundi agahita avuga ati inka yanjye akibona umusirikare w'umurundi umunyamurenge ahita avuga ati inka yanjye ibigendeyemo inzu yanjye igiye gusenyuka amadrone araturasa ubu sinzongera no kubona uko njya guhaha inzira bagiye kuzifunga. Uwo ni umurundi kandi wavuze ko ngarinde umutekano w'abanyamurenge ibi kandi tukabigarukaho b'abanyamurenge bagiye i Burundi bagashimira Neva ngarinda umutekano w'abanyamurenge ntago bihura ntago ari byo. Umunyamurenge w'iminembwe arabona umusirikare w'umurundi agahita avuga ati inka yanjye igiye kubigenderamo amatongo yanjye agiye kubigenderamo sindabona uko njya guhaha ariko nkuko bivuze bajya bigira ku ngabo z'u Rwanda izi ni ingabo z'umwuga muri Cabo Delgado Mozambique umuturage wo muri Cabo Delgado hajya cyangwa Delgado Cabo Delgado mujye batwihanganira hari igihe dusobwa ntago turi ba mudasobwa hari igihe dusobwa ni nayo mpamvu tutari mudasobwa ariko uwo munyamuzambi kuri Cabo Delgado warabona umusirikare w'u Rwanda agahita yumva ko abonye umutekano usesuye ariko umurundi arajya iminembwe umunyamurenge yamubona ati inka yanjye ibigiye kubigenderamo so ntago bari professional rero ariko ntago ngaya abasirikare bato b'abarundi ndagaya ubuyobozi bukuru bw'igisirikare cy'u Burundi n'ubuyobozi bw'u Burundi kuko discipline y'igisirikare yubakirwa hejuru n'imyitwarire y'abasirikare bato ibanza kubakirwa hejuru igihe rero n'abayobozi badafite discipline n'abayobozi b'ingabo badafite discipline n'ingabo nuko nyine kandi ingabo ntoya zijya gukora ibyo abayobozi bazo bazitumye. Yego ndumva twasoriza Klo urakoze cyane ndumva twasoriza ndagushimiye cyane Imana igumugisha kandi bakurikirane Inkuru Mama Official n'aba update menshi cyane ku Inkuru Mama Official tuba update ariko no kwa Gasaro tuba duhari. Ndagushimiye cyane Claude urakoze cyane. Mbaza Nedil wigize kurota inzozi zo kuzatunga ikibanza muri Kigali ariko ubushobozi bwa buke niba ikiri inzozi kuko twakuzana ibibanza byiza kandi bya make ni hano Rusororo twakuzana ibibanza byiza kandi birengeje mezire biri muri site hari umuhanda amashanyarazi amazi ndetse n'amashuri hafi yawe ibi bibanza byose bifite ibyangombwa by'akarusho no kugura duhita tukikwandikaho ni kuri $8,000,000 kumanura ngwino tugutuze neza kandi kuri make ku bindi bisobanuro watwandikira cyangwa ukaduhamagara kuri nimero 0782 05 29 39. zawe zo gutunga moto nziza igezweho kandi yizewe zibaye impamo hamwe na Spiro. Sendege ya Emile arazigufitiye ku giciro cyiza kidahenze utayafite yose yuzuye ukaba wakwishyura mu byiciro. Spiro M1, M2, M3 zisange mu Giporoso ku Cyamitsingi ahateganye na Hilltop Hotel. Hari icyapa kinini cyanditseho Sendege ya Emile. Ukimara kugura yawe uhita uyitahana ako kanya. Ibyo kuyiba byo bazabyibagirwe kuko tuyitrakinga twifashishije GPS yayo ikagaruka. Hamagara Sendege ya Emile kuri 0788 307 maze Spiro yawe uyibikeho. Ubu twamaze kubibona twese kubera guhenda kwa mazutu na essence ntabwo tuzatungurwa no kubona mu minsi mike igiye kuza mu mihanda hazaba hasigayemo imodoka nke cyane za Kia, Hyundai, Imbere z'amoko atandukanye n'izindi nke cyane. Izi zizasigara mu mihanda niza bamenye Auto Korea Maintenance Limited, ikigo cy'inzobere mu gusuzuma no kwita kuri systeme zigize imodoka ku buryo litiro 8 za mazutu wazikoresha mu birometero 100 naho litiro 7 za essence zikora mu birometero 100 cyangwa se hejuru yabyo. Auto Korea Maintenance Limited n'abahanga bagufasha mu gihe ufite imodoka y'amashanyarazi, bazobereye cyane kandi mu gusubiza ku murongo imodoka zose zakoze impanuka kandi bakikurikiranira ibijyanye na assurance. Wowe uzaba gusubiza imodoka yawe imeze nk'ari nshya, bayisubiza agaciro kayo yahoranye, zaba za Kia, Hyundai, full electric na hybrid.
abagira ibibazo ku mihanda imodoka ikaba yakuzimiraho bagukorera depanage ku buryo imodoka yawe bayikurikirana mu gihe gito. Abafite imodoka zikoresha mazutu muri Autocore Maintenance Limited bazikorera maintenance bakoresheje imashini zabugenewe batiriwe bafungura imodoka, ubundi imodoka igatangira kunywa bike cyane. Ibi igiciro kibikomoka kuri petrol kirabidutegeka twese. Ni n'abahanga cyane mu gusuzuma no gukora neza imodoka z'amashanyarazi. Abarimo kuzigura ntimugire impungenge, ni mubagane ku mashami yabo Igikondo mu mujyi wa Kigali n'Inyamata mu Bugesera. Bahamagare cyangwa bandikire kuri 07 86 20 6054. Autocore Maintenance Limited niyo makiriro imodoka zacu zisigaranye. Kampani ya Inkuru Estate ibazana ibibanza mu bice bitandukanye bya Bugesera, harimo mu mujyi, ku mazi no mu masantre. Wowe duhamagara witiremo ikijyanye n'ubushobozi bwawe, guhera kuri 3,500,000 kuzamura urabona ikibanza cyiza kandi witiyemo. Uhita ukorerwa mutation ako kanya kuko ibyangombwa byose birahari. By'akarusho kandi site zacu tuzikata mu bice birimo ibikorwa remezo nta kibazo na kimwe uzagira, kuko Inkuru Estate yaje ari igisubizo kwa shaka gutura cyangwa kubaka hazabyara ifaranga ritubutse mu minsi iri imbere. Duhamagare kuri iyi nimero iri munsi witiremo ikibanza kikubereye. Karibu Inkuru Estate.